Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Apo mwatitumizira wakulemekezeka Dr. Chapi Mtula Muhango na timu yose ya DPP. Pokelani malumbo na chindi malo aga. Tumbikani wose abafika pano dada wale kazi chito zabo. Mupasani Chapi Muhango kongono ayowoye chifukwa nyango ya sono chipani cha MCP chili muoxygen. Pokelani malumbo watata, pokelani malumbo Kalonga waptende pa 16 September chipani cha MCP tichivikenga mutindi tiyo wayenga kujifugu kufugu. Pokelani malumbo watata yowo yalinase kwendera mumtebete binu Chapi Muhango. Pokani Malawi mupasani umoyo Dr. Arthur Peter Mutharika atangirire Malawi na timu yao. Takusikika kwa Bwana chipani cha Anania na Safira chisesieke maminisa wa MCP basesieke bachimiriretu bambe kupakira Yehova tilipano yowo yaninase tipasani kongono ma Yesu Kristu. Amen. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.